Il-Prim Ministru Joseph Muscat itenni fiduċja sħiħa fil-Chief of Staff tiegħu Keith Schembri minkejja li bħal Ministru Konrad Mizzi qabad li għandu kumpaniji segreti pajjiżi magħrufa għal ħabi tal-flus. Minkejja li Keith Schembri kiser il-liġi meta ma ddikjaranx dawn il-kumpaniji, Muscat indirizza l-kritika li saret billi ddiskrivija bħala kampanja biex ikun demonizzat. Għandi fiduċja sħiħa fih u naħseb li fil-qasam tan-negozju l-mod ta' kif anke ġie demonizzat mod fil-fema tiegħi, mhux biss fil-fema tiegħi, ma mod fatwali, mod skorrett, l-affarijiet skorretti li nqalu bil-provi fil-konfront tiegħu ma jnaqqas xemm il-fiduċja tiegħi lejh. Ironikament Muscat stqarr li jaqbel ma dak li qal wieħed mill-mistiedna ta' konferenza kontra l-korruzzjoni li saret f'Londra, jiġifieri li politiċi li ma jeħdux deċiżjonijiet serji f'dan l-iskandlu tal-Panama Papers mhumiex eligibbli. Matul din il-konferenza tkellem ukoll Joseph Muscat stess. I think political leaders who are not demonstrating leadership on this issue are increasingly unelectable. And that's because there is such endemic inequality and people are seeing that they're not getting a fair share. Dan minkejja li Muscat għażel li jżomm lil Konrad Mizzi bħala Ministru u lil Keith Schembri bħala Chief of Staff. Muscat naqas milli jwieġeb ukoll dwar meta se tkun lesta l-audit il infetħet fil-konfront tal-kumpanija ta' Konrad Mizzi.